Jesus. Yeah. So guys, nkuko muri kubireba rero. Oh my God. Ishusho iyicarire abatabibonye bagende biryeho. Kaba kanarushye. So guys, yagize ikibazo cy'ingingo mbisubiyemo bwa nyuma. I mean yanuka kavutse nyine murabona ukuntu situation yahuye nayo. Puis nkuri kubireba. Nta kuntu ameze. So insimburangingo yari afite yamaze kuyisiga, yarakuze arayisiga. Amaze kuyisiga arayambara, iyo yambaye noneho iramwangiriza ku buryo asigaye aribwa n'impyiko. Impyiko ziramurya. Beautiful, warangije kurira? Gogo, nagiraga ngo nimugoroba ndibuze kohereza amafaranga, ndibuze kumuha 30,000 nimugoroba. Urakoze cyane. Ndayamuha nugira ikibazo. Well, I know and I do trust you. Aha, umaze kwari kurira. Agoje gobwa yaje. Twumvikane rero sinubukura gutyo n'inkwambika ibe tuzarira bingana ngo daje ibyo bintu nawe. Niba kuri WhatsApp. No sense. So twagiye. Ariko se uyu nguyu uzatanga ngo mituweli watazi zo mituweli kohereza amafaranga bakagera bakayigurira rimwe. Niko nyirabutisi nyiramabuno. Wowe watweretse ibuno kurusha isura. Yego. Ariko umukobwa wishe isura ufite agasura kabi. Ushobora kufite uburanga hafi ya ntabwo uri gitegwa joro. Nukubera kwisha agasura twerekira inyo. Mfite agasura. None kubera ko udafata amafaranga ukayohereza. Harayo nohereje ariko nayo ngo yandi buyohereze nta kibazo. Namubwiye ko najya gufata mituweli azambwira. Naje kandi ari bubyukireyo. Ega mituweli ntabwo ari ushobora kujyaho gusa n'uriya mubyeyi bari kumwe n'abanye ari imfura yagenda akajya kubikoresha mu gihe umwana yagiye kwivuza. Gutwara intuza gusa. Kanzi ubwo nta mituweli nyohereza. Ahubwo uyu mama ni famille n'ugomba no gufata iyo mituweli. Nubwo uri umusireri ariko urabona ko ufite intuza. Nubwo uri intuza nubwo uri sireri ariko urabona ko ibintu biri sawa. Okay, twagiye rero. Ibintu birakomeye. Hanyuma abanyarwandakazi tuvuye i Bugande, umugande kaza ati ngo dufata bitewe n'ibyo ukoze Imana izamfashe nzagushingure. Sinihererandurira bro. Uraba nkomeyemo wasanga n'imigenzo y'Abagande. So guys, Imana iguhe umugisha nabonye. Okay. So tuvuye aho ngaho, how much money did you receive? Ubu dufite amafaranga ngahe? Ugabaye 247. 247. Bivuze ngo uvanyemo ayingingo ufite amafaranga 300,000. Ego ko linka ngo arashaka ngo tugire 2,000,000. Linka zamuka. Ndakubujije se sigaho. Niko linka. Send something else. Kubita amadolari ijana yo kwa aza kubaburaho. Twagiye. Urumva? Ndatekereza 300,000, urukumva? Na 10. Reka tufate 300. Ibyo 10 byose tubibe ayo gukora wizzo kuyavana kuri telefone sibyo? Siko bimeze? Yego. Ayo mafaranga ntekereza ko ari buze kugusunika iminsi 2. Urumva? Reka nze mbere yuko tugenda harabaje nonaha. Ntizaho gatoya amatwi kime second. Mutingo gatoya. Hello? Yes, doctor. Yes. Muraho. Neza. Yeah, ntabwo unzi. Bambwiye ndahano basakuza. Ndavuga ntabwo unzi. Yego. Nkoresha amazina ya Godfather. Yego. Sinzi barigeze kuryumvaho. No barigeze kuryumva. Nabaye akasa mutwe nabaye isereri mu bantu. So doctor,
ndahantu basakuza ntabwo ndi butindi. yego Hari umwana, yego ni umwana banzaniye ariko warubabaye pe, yagize ikibazo cy'ingingo, afite akaboko kagifite ikibazo, akaguru karacitse. yego Twari tumaze kumugurira ingingo ariko iransimburangingo ariko yari afite yaramwangirije. yego Nifuzaga niba byashoboka mudufashiriza yego mbere yuko ajya gura insimburangingo, ukamanza ukamukorera consultation tukareba niba nta kibazo yahuye nacyo. yego ibyo byose ibyo twabikorana. Yego wenda icyo wankorera koko hari izi ni social activities nani mu bukwe hano. yego mu kanya ninza kuva ahantu basakuza yego ndaguhamagaraho yego tuvugane neza. hari namba iriro ko ufite nangwa ni ku WhatsApp gusa? ni iyo kuri WhatsApp gusa, ntabwo nyiba mu kuri Rwanda. WhatsApp gusa. ndaza kukuvugisha kuri WhatsApp. Murakoze Dr. ndaguhamagara wihangane ndakugarukaho. Thank you so much. sawa urakoze cyane. Okay, ongera uhaguruke gato ya mwana wanjye. Urahaguruka. Uyu munsi rega nta kitavuna, rega ni kwisi imeze bura nanjye nuko bimeze. Urabona ukuntu umeze uko, nanjye nikorera amakarita akagongo kagaturika ku buryo n'umukobwa ambwira ngo nijye kumuha massage kandi n'ubwo akagongo kari kurya. Jesus. Yeah. So guys, nkuko muri kubireba rero, oh my god, ishusho iyicarire abatabibonye bagende biryeho kaba kanarushye. So guys, yagize ikibazo cy'ingingo mbisubiyemo bwa nyuma. Yanuka kavutse nyine, murabona ukuntu situation yahuye nayo. Puis nkuko muri kubireba nta kuntu ameze. So insimburangingo yari afite yamaze kuyisiga, yarakuze arayisiga. Amaze kuyisiga arayambara, iyo yambaye noneho iramwangiriza ku buryo asigaye aribwa n'impyiko, impyiko ziramurya. So tumaze kumubonera insimburangingo, yamaze kuboneka. Ariko insimburangingo none se zambika ingingo zidafite icyo zambaye, zambika ingingo adafite. Mureke twubake n'ingingo ze, tumwite. Urumva ko bagomba kumugura consultation ku bitaro nkuko bamaze kubitubwira nk'inama. Mureke blessing. Let's bless this human being. Reka dufashe uyu muziranenge. Urumva? Uyu ni umubyeyi w'u Rwanda rw'ejo. Uyu azabyarira igihugu, azabyara perezida, azabyara. Urumva? Let's do this together. Mureke noneho nyuma yo kumushakira rura rugingo, let's do this. Reka mbabwize ukuri, ibi tubikora kubera ubudasa. Igihugu azabyara perezida. Iki nicyo bita ubudasa bro. We help each other. Urukunyumva? Iki ngiki nicyo bita ubudasa. So niba mu mufuka hari ikintu ufitemo, ndagusabye ngiye nimero hasi, uyu mwana mugende mumukandeho. Umaze ko n'amafaranga y'umwana wanjye baye 245. rero reka nkubwire, sibyo? Gira 245 haveyo 200 yaba mu mama, sibyo? Nta kibazo. Ngaho shimira aba bantu baraha. Rehema bufura gato. Shimira aba bantu baranga nibyo bazi kugukorera, sibyo? Hanyuma tugufezere ibindi ugende. Barakwandikira, hari uyu munyamakuru ugiye kwandikira abantu baraza kuguhamagara, ariko ntiwitaba uwo ari we wese. Urahamagarwa n'ikintu bita ibisambo bigiye kukwiba. Wirinde ikintu kuko n'ibintu bagiye gufatwa n'abantu bose. Urumva? Hano harimo abarwayi bo mu mutwe, urukumva? Harimo abarwayi bo mu mutwe, urumva? Harimo abasambo, harimo abarozi, harimo abicanyi, harimo na, urumva? Ntabwo wemerewe guhura n'umuntu uwo ari we wese. Hari abagusambanya bakagufata ku ngufu, wirinde. Hari abakugirira nabi mu bundi buryo. So ugomba kwirinda. Niba